Negociante lokal iha merkado numbei preocupa hovalim po sa makas iha munisipyo e Kushi Rayawa. Fos marca mano Vitória Roberuan Mera ni foling aumenta sa makas iha merkado numbei. Usi fos kilo ruanulu nebe ulu ko preço normal dolar sanulu. Saiba dolar sanulu residito. No fos kilo ruanulu resin lima nebe ulu ko preço normal dolar sanulu resin lima. Agora saiba dolar sanulu resin sia centavos lima nulu. Iha loron tolu nulu fulan Abril tinan rihun ruanulu resin had. Usi equipa jornalista APV 23 online news. Simo informação musi comunidade ona ba folin sasan nebe sa makas iha oi Kushi. Nune equipa APV 23 online news tu direita hala observação e mercado numbei. Halo mos entrevista bada com o senhor José Sani e mercado numbei, anessa negociante Baloza Zelmistano. Mas itaron hamutu preocupação saída makasira hasoro. Aku naran Sani, o companhia essa, o kios Zelmistano. Né, los kami fan 19. Maybe agora né, kami fan 18,5 kilo. 14 tenga mano Vitória 20 kilo. 15 tenga mano Vitória 20 kilo. Beruang merah 25 kilo, kami fan 17 tenga. Itu kusine susar para kita saya fully. Tama balu lo uja o modal balu kredit ne maka halo o mercado ni fan dalam rumah ami fan lakon tulos ni ami fan lakon kolega balu habe sini sirne agora fan man Vitória do Lima ne $19 netam $19 o 17 teng 25 kilo iya dili ne may doyane 18 teng ne ron ni ane 50 sen amine 50 sen ne to agora ne ami fane ne susah tambah itu ne governo la ora sida arede itu ne maluko sida funcionário balu quando ane selasimu salário antau ami mosleton osan itu gue kucing itu tutur lorong ini udah berehetan di 100-200 kolega balu teronton mosan desan pan istirahat malu ngapara tabal hetan osannya mah kita pan tune ladu sirkula ihat timor tambah dalam rumah sedane ami sene kompanyane o negosiante ne so hetan osan tamo governo ne halo serviço barak sim tahu ne kita ne malu contratado serne ne barak makpara ne minus o rendimento si amit o negosiante osan mas minus apalagi funcionário puna dauk siratu ba fale be sedane permanente ne fulan hat fulan tulon lasimosa ne ami mosarasca Ia parte selo diretora regional comércio e indústria no ambiente, senhora Dominga Sufa Hatetem. Kita kuliah kona ba fulen fos nebemak agora dauk sai makasih baje los katak ita mak interve mai ben necessidade baje ko nebemak sai duni tir politika governo agora ihona subsídio o Ministério do Comércio e Indústria nebemak iha tinang butuh iha plano atau for subsídio ba companhia sira bele halo intervenção para normalizar preço haunoi idanemos politika governo agora sira daw la ohela mai be preço stock nebemak minimo antau la bele responde ba to base responde hutu ba itania comunidade sira atau bele sosa fos nebemak governo sai fos subsídio niang atau controla máximo ba idane ne precisa ita halo coordenação ba IFESA tambah IFESA mak se controla kona ba preço sasane bemak
sa iha vaza. Los atu preço ba fostit, mas bem necessidade básico. Atu normalize iranene, ne ita precisa duni, halo coordenação, ba iha competência tomak ni iha IFESA. Como agora iha raione, a IFESA ne sidau iha ne funcionário, iha nene atu bele controla ko bele monitoring ba follow ne bemak sa iha base. Então, o idanemak durante idane itania comunidade itania negociante sira hatene de dia comércio mak iha responsável máximo idane. Ami mos simu kesa na fate hus itania comunidade sira ne bemak sosa fos idane sira mos atete katak tamba sira mak agora follow fos na sai makasa nesane compara ho tinang kutuk liwa governo anterior compara mos ho momento covid sasane bemak iha vajane lilu ho ekusine sasane presine normal los ita kolia ba fosdit mai be sasan baji ku hutu necessidade baji ku hutu antau idane mak ita hutu harepa presite ni importação mak minus ida mak itania governo fina dau kung decide taxa ne sai se taxa sai antau nia impacto mak osira fole necessidade básica limu fosmos itania negociante sira mos bela sai tamba sira compara ho taxa ne be mak uluk ne beki mai be iha conselho ministro decide katak atu sai taxa ba governo nia antau ida nemos afeta ba fole sasan sira ne be mak agora dau sai makasih baja. Ita kuliah kona ba fos ita compara ho 2023 ho 2024 agora ne iha 2023 nian ne foline 20 kilograma ne foline bele $10 50 sen $10 ou bele $11 ne quando bato iha fone vane posto pasane ita bele to sira bele fan ho $11 ne 20 kilo nian ba 25 kilo nian ne sira fan ho $12 depende ba or sira fosnya marca tambah marca ne oe balo $12.50 sen balo $12 balo bele bato $13 fosnya bemak presenya kulinare ne dia sira bele define preço au idane ne compara preço ne bemak ya 2023 nya nesita compara preço agora ne ba 20 kilo niane agora nene ita hole halos iha bila det ita sida compara bato fone bane ita hetan preço $17 $17.50 sen ba 20 kilo nian ba 25 niane iha bila det mus ita hetan $18 $19 noho marca ne o ende nebe agora nene saine makaslos ya Divisi MTCI Senhora Domingues Sufa dehan mesmo situação hanesangne mai be ami usi parte governo se continua hal coordenação ba ministério relevante ba assunto referente. Notícia relevante será a confirmação ao presidente e autoridade Raewa. Jornalista Apolinário Kevin, editor Ananias Elo. Maluk sira, atuhetan informação nebe factuais no atuais, ketahaluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutang notificação, o comentário no fahetutan ba media social sira selo.